Dragi prijatelji, dobro večer i hvala vam što ste se okupili u ovolikom broju. Naravno, evo, ljudi dolaze sa velikim zakašnjenjem, sa kojom možemo da očekujemo da do kraja ove večeri čak i bude puna kuća, što se kaže. Moje ime je Vladimir Arsenijević, ja vam se obraćam u ime Udruženja Krokodil i Krokodilovog centra za savremenu književnost u kome se nalazite. Večeras ćemo predstaviti jedan interesantan program koji smo radili u saradnji sa fondacijom Heinrich Bell i uz pomoć takođe Beogradskog Goethe instituta. Reč je o programu koji smo posvećen 101. godišnjici od rođenja čuvenog nemačkog pisca i Nobelovca Heinricha Bella. Sam program se zove Heinrich Bell, čovek sa noževima, a sa nama je ovde Simon Ilse, koji će iz fondacije Heinrich Bell, koji će za početak reći nekoliko reči. Pa, Simon, please go ahead. Thank you very much. Vladimir, I'm going to address you shortly in English. Thanks for having me. Thanks for this great occasion and organizing this event. Even though the Saint Nicholas made us a little bit competition in attention, but I'm sure and I hope some people will still be able to watch this debate and exchange between the authors and Vladimir later on in the net. Actually, around 1 year ago, almost exactly 1 year ago, we were celebrating the 100 years of Heinrich Böll, and we did that together with very prominent, eminent authors and even people that knew Heinrich Böll still back in the day. And the office director of Heinrich Böll Stiftung back then was also a Germanistic, like a German language PhD. So this year things are a little bit different. I'm the new office director, a bit younger generation, and I think it's very fitting that we now, for the 101 years of Heinrich Böll, invited 3 young authors actually to confront the oeuvre of Heinrich Böll and have their own appraisal of his ideas and the topics that he wanted to address. So I'm very glad about this, and what I think you have all in common with Heinrich Böll is that you really incorporate your challenging societal topics into your writing and your political societal critical perspectives into your writing, which is very important, and what is exactly what Böll did for almost 40 years, and which is also a little bit, I would say, that's what we always discussed, the overall topic of this night, right? What it is to be political nowadays in literature and in writing. It's not an easy and trivial topic, I would say. So I'm very happy to be here to listen to Tanya, Dragana, and Bojan, together with Vladimir, of course, for this debate. I will tonight improve my Serbian, I'm very sure. And I wish you all a pleasant evening, and thanks again also, even though I don't see any representatives right now of the Goethe Institute, but I also wanted to say again thank you to the Goethe Institute for facilitating the exchange we had with Tanya Dökers earlier this year, and in general the great cooperation when it comes to literature and cultural life. So even if we are in a kind of living room atmosphere, enjoy, and thank you very much. Thank you so much.
Dobro, ja ću za početak, ovo zapravo na neki način će imati jednu vrstu festivalske strukture, tako da zaista sedite i uživajte. Troje sjajnih autorki i autora su radili neke interesantne stvari, inspirisani ovim projektom, pa da biste vi uopšte razumeli o čemu se radi, ja ću za početak dati jedan tako kratak opis onoga šta smo mi to zapravo radili povodom te 101. godišnjice od rođenja Heinricha Bella. Naime, kada su nam se obratili ljudi iz Heinrich Bell fondacije da na neki način obeležimo tu proteklu 100-godišnjicu, toj 101. godini, nekako nam je odmah bilo jasno da u skladu sa onim šta je Heinrich Bell predstavljao i čime se čitava njegova, oko čega se čitava njegova poetika, da kažem, formirala, svakako ne bi odgovaralo da mu se diže nekakav bronzani spomenik i činilo nam se prirodnijim da vidimo na koji način bi i književno delo i društveni angažman Heinricha Bella funkcionisali u današnjem trenutku. Imamo neki dosta jak utisak da je vreme opravdalo Heinricha Bella, njegovo književnost počinje tamo negde kasnih 40. godina, nakon iskustva Drugog svjetskog rata, koje je on proveo kao vojnik Wehrmachta, praktično svih 5 godina Drugog svjetskog rata je bio na frontu. To iskustvo je obeleženo u njegovom prvom romanu Gde si bio, Adame. To se ujedno smatra i prvom zapravo proznom knjigom nemačke književnosti koja je otvoreno progovorila o holokaustu i o raznim drugim temama koje su tek kasnije ušle direktno u središte nemačke književnosti. I, dakle, Heinrich Bell nije zastao tu, nekako imate utisak da se on zaista kretao kroz taj jako dinamičan period, a budući da je preminuo 1985. godine, tih 40 neverovatnih godina istorije ove savremene Nemačke se reflektuju u njegovom delu, te time, mislim, da sad ne spominjem čitav niz svih tih knjiga, ali ta najpoznatija dela, svakako njegovo najpoznatije delo, koje je evo ovde Izgubljena čast Katarine Blum, koja je obavljena 73. 74. godine, koja govori o tome kako mediji zloupotrebljavaju, formiraju narative oko nekih događaja, iskrivljuju događaje i predstavljaju ih u potpuno drugačijem svetlu. Nekako, bez obzira na činjenicu da je 72. godine Heinrich Bell nagrađen Nobelovom nagradom, da je zaista reč o autoru koji je izuzetno utemeljen u svetskoj književnosti, kao da je u poslednjih nekoliko decenija nekakva senka pala na njega i njegov rad. I da se vratim na ovo što je bila ideja našeg ovog projekta, dakle da pozovemo autore i autorke, ili da kažem autorke i autore, da svojom kreativnošću odgovore na ono što po njihovom utisku se čini daje Heinrich Bell i njegovo nasleđe. I, dakle, tu dolazimo do troje naših večerašnjih učesnika, dakle, tu su sa nama, ja ću ih uskoro i pozvati na stage, i Tanja Šljivar, Dragana Mladenović, Bojan Marjanović, troje sjajnih protagonista onoga što bismo mogli zvati tom mlađom generacijom naših književnih stvaralaca, koji se nekako u mnogome i formalno razlikuju, izražavaju se kroz različite stilove, ali nekako čini mi se ono što ih objedinjava i ono što je već spomenuo i Simon u svom kratkom uvodnom govoru, i mislim da to nekako ne odnosi se samo na njih troje, nego i na još mnogo pripadnika te najmlađe književne generacije kod nas, i to je nešto o čemu bih ja voleo da razgovaramo tokom večerašnjeg događaja, a to je da nisu gadljivi prema društvenom angažmanu i da pritom ne vide jasne granice između onoga što je književno stvaranje i što je društveni i politički angažman. Ono što je mene jako iznenadilo i impresioniralo, i to me vraća na ovu priču o Heinrichu Bellu, jeste da kada smo se susreli sa njima, otkrili smo jednu iznenađujuću okolnost. Niko od njih troje uopšte nije čitao Heinricha Bella do ovoga trenutka. Tako da smo na neki način mogli i da, kako kažem, da skinemo, mislim, ali eto tako nekako, dakle da uđemo u to zaista jako čisti i da u tom nekom direktnom, pa mislim da u tom direktnom prvom susretu sa Heinrichom Bellom nekako možemo da uzvratimo Heinrichu Bellu, i ono što smo dobili su 3 zaista neverovatna
odgovora na taj zadatak. Te time da ja ne bih još više tupio i izgovarao stvari koje ne želim da kažem, a naši budući da se sve ovo i snima, te će dokazi ostati za nama. Ja bih evo pozvao pomalo rodno neravnopravno, kao prvog učesnika ovde Bojana Marjanovića, koji je samo prividno jedan član publike, tako da eto, Bojan. Možeš da, ja mislim da bi trebalo da se čita sa tog mikrofona, jel da? Da. Samo okej, jes. Dobro večer. Evo samo jedno pitanje, mislim, i baš to s obzirom da si prvi put čitao Heinricha Bella, šta si čitao i kakav je? Da smo skinuli mrak, misliš? Da, to je bila ta reč, da. Pa ja sam... Krenuo sam čitam Heinricha Bella i čitao sam Izgubljenu čast Katarine Blum i čitao sam Čovjek sa noževima i neke razne druge stvari, pogotovo sam tog opsega pripovetki, to mi je bilo zanimljivo. Međutim, moram da priznam da je meni više od samog dela Heinricha Bella, evo ne rime, od samog dela Heinricha Bella bila zanimljivije kao njegov životopis i njegov kao zapravo pozicija kao nekog ko je politički pisac. Ne znam kako sam se i teo da se ispram toga uopšte u svom tekstu i odnosno priči i odnosim. Heinrich Bell sam po sebi je meni zanimljiv pisac. U neku ruku nije mi naročito bliska njegova poetika, malo je za moj ukus možda recimo konzervativna, ali u smislu samom formalnom, ali je te stvari koje on otvarao u svojim tekstovima i još važnije taj njegov kao društveni angažman van tekstu, onda su mi bili kao inspirativni da nekako malo promišljam šta bi onda u današnjem kontekstu ovog nekog post-jugoslovenskog života kog trenutno živimo značilo biti osoba koja izlazi u javni prostor i piše nekakve tekstove koji imaju nekakav značaj. Eto, tako mislim, sad ću da čitam tu zapravo svoju priču, malo je duža, ali kako bih vam rekao, sami ste došli, mogli ste na slavu. Znači, priča se zove Neobično pismo pod otiračem Gvozdena Đorđevića. Znamo gde živiš. 13 čitkih, sasvim urednih slova. 3 reči ispisane običnom, plavom, hemijskom olovkom. Tekstu neznatno bila podobljena prva slova svake reči. Znamo gde živiš. Jednostavna, nimalo jednostavna poruka bila je ispisana na papiru presavijenom na pola i uredno složenom u beli koverat koji je Gvozden Đorđević našao ispod svog otirača kada se te večeri vratio sa posla. Kada se vratio tamo gde živi. Voda sa kišom natopljenih džonova slivala se na parket. U nekoj drugoj životnoj situaciji Gvozden bi se već ispred vrata izuo, a potom bi hitro našao neku kesu koju će položiti na pod hodnika i na nju odložiti mokre cipele. U to isto je sada sasvim daleko i sasvim drugoj životnoj situaciji širio bi providnu kesu sa utisnutim crvenim logotipom supermarketa i usput se, gotovo pa protokolarno, nervirao što je zaboravan i što još uvek nije kupio plastični podmetač za obuću. Podmetač za koga odgovorni ljudi izdvoje 300 dinara kojima produže trajanje parketa u hodniku. Tako se valjda vodi računa u prostoru u kome živiš. A oni, piše na ovom papiru, znaju gde živim, mislio je Gvozden, ne misleći o mešavini kišnice i blata koje će ostaviti crne fleke na podu koje neće moći tako lako da obriše. Samo ko su to oni, mislio je, ne misleći ni o velikoj i teškoj jakni pod kojom se znojio dok je rukama vrteo to neočekivano pismo. I zašto su mi ovo poslali, mislio je dalje, ne misleći ni o čemu drugom osim o čitavom svetu koji se naprasno smanjio na dimenzije presavijenog A4 papira. Sasvim običnog belog papira kako svaki dan u kancelariji pošalju grotlo štampača da bi se tamo u skrivenom obredu Hewlett Packard sekte na njega utisnula slova i brojevi, crtice i zarezi, tačke i upitnici. Nema upitnika posle ovih 13 plavih slova. Oni znaju gde živim, mislio je Gvozden toliko glasom da te reči, mimo njegove volje, umalo nisu djeknule stanom. Nekoliko minuta mu je trebalo da se povrati od šoka. Potom odložio je papir na cipelarnik koji nije primetio ništa neobično. Cipelarnik je verovatno pomislio da je Gvozden na njega tek spustio račun u kome ga neprijatno iznenadila cifra koju će morati da plati za mesečni utrošak struje, pa da je zbog toga, nešto duže nego uobičajeno, sabirao i oduzimao brojeve, cene i rokove, viseći nad teškim ponorom dozvoljenog minusa na bankovnom računu. Generalno govoreći, stan je bio zbunjen Gvozdenovim oklevanjem da se upusti u svakodnevni rutinski ritual koji nastupa nakon povratničkog zvuka okretanja ključa. Definitivno je zaboravio da na pod stavi kese. Samo je nervozno svukao cipele i ostavio da plutaju na rastajućim baricama.
Jaknu je nehajno bacio preko iznenađene stolice, ostaviši Čiviluk da trune ontološkim nemirima i razmišljanjima vlastitoj svrsishodnosti. Nije uključio bojler, nije uključio grejanje, nije čak ni oprao ruke, samo je unezvereno hodao od jednog ćoška stana ka drugom. Kako možeš tako da živiš? Pomislio je Stan toliko glasno da te reči, mimo njegove volje, umalo nisu odjeknule Gvozdenom. Ipak to se nije desilo. Stan je mogao raditi šta mu je volja. Mogao je čak i stupiti u štrajk, mogao je otkazati slepu poslušnost upravi pa radikalnim metodama poput pucanja cevi ili skakanja osigurača pokušati da je podsjeti kako je to kasno jesenjeg predvečerja izneverila čitav niz stavki iz njihovog ugovora o poštovanju pravila zajedničke svakodnevice. Opet, sve da se to desilo, male su šanse da bi Gvozden primetio bilo šta od protestnih aktivnosti svog stana. Jedino za što je bio sposoban je da hoda i osluškuje ritam jurenja i sudaranja one 3 reči. Potom se vratio do cipelarnika, uzdeo papir i seo za trpezarijski sto. Ključem je izgrebao reči znamo, gde i živiš. Slova su padala po površini drvenog stola. M pa O, G pa Ž, I pa A. Smireno je, poput laboratorijskog veterana, gledao u tu gomilicu otpalih slova, a onda je počeo da ih drobi. Drobio ih je dugo i temeljno sitrio, sve dok od njih nije ostao tek plavičasti prah. Od oštećenog na pola savijenog A4 belog papira odcepio je komadić, savio ga u rolnicu i kroz nju šmrkao do zadnje mrvice prah od 13 otrovnih slova. Slova koje su se potom razmilala i ka najudaljenijim delovima Gvozdena. Slova koje su ga ispunila jezom koji ne bi moglo da otkloni ni jedno ćebe, radijator, niti neki njemu poznat lek. Dugo je potom sedao na kauču. U rukama je čvrsto stiskao jastuče, klimajuća glava je bila precizan ritam mašina. Ispred prozora se mrak već odavno zgusnuo i tek su u daljini svetlele sijalice po komšinskim terasama. Nije spustio roletne, nije otišao u toalet, nije čak ni popio čašu vode. Samo je sedeo dok mu se mozak pretvarao u fliper u kome se umjesto loptica od zidove odbijaju nova i nova pitanja. Ko mi šalje preteće poruke? Ne, stvarno, zašto bi meni neko slao preteće poruke? Možda me neko zajebava. A ko bi tako nešto palo na pamet? Možda klinci iz zgrade prave sranje iz dosade. A opet koji klinci? Ne znam mi da li ih ima. Od kad sam ovde po hodnicima viđam samo dede i babe, kao da sam se uselio u starački dom. Sigurno niko njih ne bi ovo napravio. Možda su neke budale uletele u zgradu nasumice i ostavile taj jebeni koverac sasvim slučajno ispred mojih vrata. Ima idiota koji uživaju da potpuno nepoznatim ljudima prave pakosti. U čemu je razlika između ovoga što se meni desilo i šta znam kada čoveku potpuno bez razloga neko izgrebe auto ili slomi retrovizor? Osim što to može biti i obično testosteronsko pijano kurčenje, a ovo sa porukom ispod iterača je bar 6 puta bolesnije i jezivije. A možda je, mada ne znam ko bi to uradio, ali možda je neko od mojih prijatelja ostavio tu poruku. Jebaću milu majku onome koji je došao na briljantnu ideju da bi tako uvrnuto zezanje jeli moglo da postane simpatična drugarska anegdota, glupost koju prepričavamo na rođendanima i novim godinama. Šta ako... Ne mogu to. Sigurno je nečija glupa šala. Mora biti. Mora. Evo recimo Igor. Igor stalno pravi pizdarije ljudima. Šalje im seksi poruke sa nepoznatih brojeva i slične gluposti. Da, Igor je sigurno, mora biti on, nema ko drugi. Kad kažem da mora, onda mora. Dakle, Igor. Ali ne mislim na to. Igor je. Ama rekao sam da je Igor. Gvozdene, saberi se. Ali šta ako ipak nije šala? Šta ako mi neko stvarno preti? I ko? Ko bi mi pretio? Zašto? Najvažnije čime? Šamarom, pesnicom u nos, teškim batinama, prebijenim kolenima, da će da me ubije. Ali zašto? Možda su me pomešali sa nekim. Ko zna ko sve živi u zgradi, na nekom drugom spratu i u nekom drugom stanu. Možda mi je komšija neki krimos kome preti neki drugi krimos, ali je jebi ga pomešao spratovi i greškom meni ostavio poruku. To zvuči skoro sasvim logično. Da neko preti meni, valjda bi na papiru pisalo znamo gdje živiš Gvozdene. Zar to ne bi bilo logično? Da me oslovi imenom, a možda čak i imenom i prezimenom. Znamo gdje živiš Gvozdene Đorđeviću. Možda bi čak i još nešto dodali, nešto da me dodatno ponize i uplaše. Znamo gdje živiš Gvozdene Đorđeviću, govno jedno malo. Pa da, tako je, mora biti tako. Da je meni namenjeno, valjda bi negde u pismu to bilo precizno napisano. To bi imalo smisla. A ipak možda je fora u tome da te zastraše sa tim ledeno jednostavnim rečima znamo gdje živiš i tačka. Ništa dalje, samo to. Pa to je isto na svoj način logično. Ali zašto ja? Zašto? Kome sam ja takva pretnja da bi mi taj neko pretio? Da nije zbog nečeg, ne znam, sa posla. Možda, ne verujem. Zbog nečeg što sam napisao. Sumnjam u to.
Koga briga za moje tekstove? Možeš misliti, neko će da preti uredniku kulturne rubrike u jednom slabo čitanom nedeljniku. Ili još gore, autoru 2 nimalo čitane zbirke priče. A nema šanse. Preće bilo, ali doslovno bilo kome drugom iz redakcije prete nego meni. Eto recimo moja koleginica Vera Despotov iz broja u broj piše o tome kako su gradilišta širom Beograda nebezbedne, kako radnici ginu na njima kao mušice. Imenom i prezimenom proziva investitore, piše o nemogućim uslovima za rad, o neisplaćivanju dnevnica, o tome ko i kakvu opremu nije obezbedio i slično. Pre neki dan je na 3 strane, na 3 strane razvajala onog Ružića, Rodića ili kako se već zove kreten iz građevinske komore, koji je izjavio da je promet alkohola na gradilištima veći nego u kafićima. Maltene je rekao da radnici ginu jer su jebiga stoka pijana. Vera iz broja u broj razvaljuje sve njih, ali sve te idiote, biznismenske idiote, birokratske, pa je opet niko nikad ispred vrata nije ostavio kovertu u kojoj piše znamo gde živiš. Zašto bi meni to neko ostavio? Zato što sam napisao prikaz knjige eseja Borisa Budena u kojem sam se gađao postjugoslovenskim kontekstom, neoliberalnim diskursom i ostalim papazjanijama. Mislim, smešno. Zato što sam bio kritičan spram još jednog od idiotskih filmova o Prvom svetskom ratu. Pa jebote, zbog takvih stvari se ne preti ni kod nas. Ili šta znam, što sam u posljednjem broju radio intervju sa pozorišnim režiserom u kom, pa da, kad bolje razmislim šta ko je zato je. Naslov intervjua je bio iza Vučićevih mandata ostaju samo mrtvi, od Ćuruvije do radnika na gradilištu Beograda na vodi. Šta ako je zbog toga poruka ostane ispred mojih vrata? A da mi je teško da poverujem. To je tek jedan od mnogih negativnih tekstova koji se svakog dana objave njemu. Nije valjda će svakom autoru tih tekstova pred vratima da se stvori jedna bela kovertica. Neke stvari nisu moguće, to se jebi ga ne dešava. Mogu da razumem da nameste da neki opozicijni političar dobije batine ili da nekog poznatog glumca ili voditelja, informer i ostala đubra svakodnevno uvaljuju govna, ali što bi meni neko pretio? Ja sam samo jebeni polupoznati novinar i jebeni potpuno nepoznati pisac. Pa zar ne? Pa da. Prikazi knjiga koje niko ne čita, polemike povodom filmova koje se interesovanjem prate 2,5 filmska kritičara, intervjui sa radnicima u kulturi koje pročita 10 prijatelja sa društvenih mreža, kratke priče kojima se ništa ne dešava osim što likovi tonu u depresiju. To sam ja. Nisam heroj, nisam disident. Nikad nisam jebote šta znam izašao na RTS i u nekoj poludebilnoj emisiji u prime time-u počeo iznenada da pričam o tome kako mi je nepodnošljivo da živim u državi čiji je predsjednik pozivao na etničko čišćenje. 100 za jednog. Nikad nisam objavio tekst sa satiričnom aluzijom na tu izjavu. Eventualno sam na društvenim mrežama šerao ako neko drugi to uradio. A opet i te društvene mreže. Mislim, ko zna koliko ljudi tamo svaki dan objavljuje statuse i tweetove protiv režima, pa im nikad niko ne preti. Tu su svi u svom balonu i tek reko promaljaju nos odatle. Što bi im pretili? A opet, šta ako postoje neke fanatične desničarske grupe koje pomno prate šta ko radi na društvenim mrežama? Lajkovao si stranicu Četnici su najveća sramota Srbije, znamo gde živiš. Fotkan si na protestu protiv rehabilitacije Nedića, znamo gde živiš. Šerovao si post feminističke organizacije o seksualnom napasniku, koji je u isto vreme i podpredsjednik opštine Bor, znamo gde živiš. Ma ne, to je suludo, ne postoje resursi da bi se sprovodilo takvo praćenje, a ne da se onda svim tim ljudima preti. A valjda bi se već nešto i znalo o svim tim pretećim porukama. Mada šta ako, Gvozda, ne preteruješ, ludiš, smiri se. Da, ali šta ako ipak takve koverte dnevno Srbiji primi 100-tinjak ljudi, smiri se budalo. Ili 10.000 ljudi, ne paranoiši. Ili 500.000, začuti više. Ili možda 2,5 miliona, jedi govna, Gvozdene. Ne, ali šta ako se 4 miliona belih koverata svakog dana isporuče na vrata poput mojih, samo niko tome ništa ne priča jer se ljudi naprosto boje. Jebi ga, to je razumljivo, ljudski, svi se bojimo i ti se bojiš, Gvozdene. Ćuti, Gvozdene, ne pričaj gluposti. Možda svakog dana 5 miliona ljudi ubedi sebe da su im kovertu ispred vrata ostavila neka dokona dečurlija ili prijatelj Igor ili neprijatelj Krimosa sa 3. sprata, a zapravo sve te koverte štampa i raznosi dobro razređena mreža državnih birokrata, patriotskih fanatika i profesionalnih agenata koje korporacije angažuju da rade po ugovoru. Da li si ti normalan, o čemu misliš, daj se sredi. Ali zašto ne bi poslala takva mreža? Sigurno su njeni pipci svuda oko nas. Debilu, ne lupaj, ne konstruiši takve priče, smiri se. Evo ja ozbiljno sumnjam na jednog ćelavog sredovečnog tipa kog sam danas vidio u prevozu. Delovalo mi je kao da sve vreme preko mog ramena pokušava da pročita poruku koju sam kucao na telefonu, a onda kad sam se okrenuo ka njemu, on je, možeš misliti, naprasno skrenuo pogled. Gvozdene, psihopato. Da, prvo sam pomislio da je tip neki psihopata, ali šta ako je bio mrežin uposlenik?
Gvozdene, smiri se, ne lupe gluposti, mreža ne postoji. Da, ali šta ako je baba Milesa što živi preko puta mene? Daj, Gvozdene, smiri se, pokušaj da zaspiš malo. Ne, šta ako gleda svaki dan kroz špijunku kada mi ko dolazi u posjetu da bi to mogla kasnije prenese mreži. Udahni duboko, Gvozdene, udahni duboko. Milesa je samo starica koja jedva da hoda. Sigurno se ne bavi špijunažom tebe, niti bilo koga drugog. Ali šta ako je ovaj moj stan jedan veliki špijun, šta ako krede nas i radni sto, tepih i police, šta ako oni svi uredno sasvavljaju i centralu šalju izveštaje kojima piše kad sam i tokom kog telefonskog razgovora zaplakao, kad sam drkao buljeći u fotografiju svoje prijateljice, kad sam uživao gledajući reality show na televiziji, a tek šta ako, Gvozdene, smiri se i pokušaj da zaspiš. Tek šta ako i krevet, smiri se, ili jastuk, pokušaj da zaspiš. Šta ako krevet i jastuk nekome šalju informacije o tome, spavaj, Gvozdene, o tome šta sanjam. Narednog jutra Gvozden se probudio u odeći i zgrčao na kauču. Prošlo je 10 ili 15 sekundi dok mu pogled nije pao na sat okačen na zidu. Kazaljke, osim što su pokazivale koliko je sati, umalo nisu dobile moć govora i saopštile mu da kasni na redakcijski sastanak. Panično je ustao i u 3 koraka se stvorio u kupatilu. Ogledalo i on su se složili oko procjene da ne mora da pere kosu, te da je dovoljno da se samo istušira. Ipak, uprkos tuširanju, svrbili su ga tabani, ali nije imao vremena da na njih stavlja puder protiv gljivica. Obukao se, oprao zube i svrbljive noge uglavio još pomalo vlažne cipele. Stan je bio sasvim spreman da čuje okretaj ključa koji označava početak njegovog drevenog samovanja. Gvozden je na posletku na glavu nabio kapu i izašao kroz vrata. Pre nego se spustio niz stepenice, ispod svog otirača je ostavio belu kovertu. U njoj je bio na pola presavijeni papir A4 formata na kome je pisalo i dalje znamo gde živiš. Hvala. Hvala, Bojane. Ove možda od sva 3 rada najmanje direktno se referiše na rad Heinricha Bella, ali jako interesantna analiza, čini mi se, toga kako funkcioniše strah, autocenzura i ta tripolarnost u stvari Gvozdena, tvog karaktera. Sa nama je Dragana Mladenović, pa evo da vidimo kako je ona odgovorila na tu stvar. Izvoli, Dragana. Dobroveče svima. Krećemo sa citatom poezija Heinricha Bella. Moja pesma se zove O čemu se ne govori. 20 godina i 7 kasnije. Niko živi ne nosi žutu zvezdu, pa ipak svako zna koga pred sobom ima. A moj odgovor glasi. 20 godina i 2 kasnije. Istina i dalje zvuči kao antisrpska propaganda. Te konačno naučili smo o čemu se ćuti za stolom, na slavi, pred rođacima, ili na kafi s prijateljima, ili u autobusu s poznanicima, ili na poslu s nepoznanicima, jer je istorija poraza suviše intimna tema i ume da izazove izlive žuči, pa i krvi zle. Zato pričajmo o kolektivnom povratku naroda u Edenski vrt. 20 godina i 7 kasnije govorimo o bombardovanju kao o jedinoj manifestaciji poslednjeg rata na Balkanu. Drugo nas se ne tiče. 18 godina i 7 kasnije govoriti činjenice o počinjenim zločinima, izgovarati broj žrtava. Isto je što i ošamariti, izdati, ugristi, opeći. Mnogo je prijatnije osjećati se kao žrtva. Pitajte nacionalnog pesnika. 20 godina i 2 kasnije. Vrlo je ugodno prisjećati se Makarske, restorana pokraj plaže, masnih ostrvaca na površini hrvatske bele kafe, ali je opet isto tako izvrsno i glasno grditi tu prokletu Jugoslaviju u kojoj se brda sjurišu u doline i sela u gradove, a gradovi opet potrčašu u brda i planine da se poubijaju. No, držimo se ipak Makarske. 11 godina i 7 kasnije. Dok se spremamo za posao, pitam te šta bi učinio 6. oktobra? Šta bi učinio da si znao da će ovako? Da li bi ostao? Da li bi mene poveo? Kako kada se tada nismo ni poznavali? Ne bi valjda bez mene otišao?
ne bi me valjda ovde ostavio. Novembar 2018. I ja sam imala još jedan odgovor na knjigu Katarini Blum, koja mi se veoma dopala. Zove se Izgubljeno lice Nede Soltani. Citat Heinricha Bella. Svako zna isuviše dobro šta sve uobražavaju histerične žene, nezadovoljne kakve jesu, frustrirane. Samo malo popiju, pa već imaju halucinacije. To je iz knjige Žene u pejzažu sa rekom. 20. jun 2009. Neda Soltan nikada nije celim telom ležala na ulici u centru grada. Budući da nikada nije pogođena u grudi, njena krv nikada nije istovremeno liptala iz nosa i usta. Nedi Soltan niko nije pritekao u pomoć, jer se na trgu u centru grada tog junskog dana baš ništa nije dešavalo. 21. jun, 8:30, mrtve prijateljice. Jutro je i Neda Soltani na vreme stiže na fakultet. Ulazi u kabinet, uključuje klimu, dok pije kafu proverava poštu. Neda Soltani još ne zna da je dan ranije umrla, da je pogođena hicam u grudi, da je pala na pločnik u centru, da je krv liptala iz nosa i usta. Jutro je i Neda Soltani još uvek ne razume zašto je svi žele za virtualnog prijatelja kada je još uvek živa. 21. jun 12:24. Rest in peace. Video sam vas jutros u vestima, vašu sliku. Lepi ste, Nedo Soltan, bili i hrabri. Počevajte u miru. 21. jun 15:05. SMS. Profesorka, jeste li gledali vesti? Svuda je fotografija vaša, svuda je. I sama bih poverovala da vas maločas nisam videla. 21. jun, 19:45. Prenos. Neda Soltani drhti. Prijatelju joj prenosi informacije o čerošnjim demonstracijama, o pucnjavi u centru grada, o smrti studentkinje. Svetski mediji prenose kako demonstranti širom sveta prenose sliku pokojnice. Neda gleda svoje lice, svoje pokojno lice, lice pobune i plače. 21. jun, 23:20. Demanti. Poštovani uredniče, moje lice ukradeno, moj život, molim da mi se vrati, molim da se demantuje. 22. jun 2009. Otrov. Prijatelji, susedi, poznanice, kolege, pa čak i rođaci, čak i najbliži pišu otrovne poruke. Koliko te plaćaju, koliko košta krv prave mučenice, za koga radiš izdajice, šta podmećeš sopstveno lice? 23. jun. Ili jeste? Nepoznati pale sveće. Neda gleda sopstvenu fotografiju pored snimka ubistva, pomešana lica i sva ta krv. Mogla je biti njena, ali nije. 24. jun, 11:30. Istina. Pošto Neda Soltan nikada nije celim telom ležala na ulici u centru grada i njena krv nikada nije istovremeno liptala iz nosa i usta, jer se na trgu u centru grada 20. juna baš ništa nije desilo, a sve drugo je antirežimska propaganda. Vreme je da se pokaže istina. Je li tako, gospođico Soltani? Rekao je agent ministarstva. U pitanju je bezbednost naše otadžbine i jedino što od vas izričito tražimo je da izađete u javnost i pokažete da živi ste, Nedo Soltani. Jel' tako, živi ste? Još? 25. jun, ikona. Odjednom je postalo opasno stajati kraj žive ikone, jer budno oko režima, jer nije svejedno izgubiti posao, hraniti decu. Razumeš, Nedo? Pravi prijatelj to mora da razume. 28. jun, video smrt. Jasno vam je dakako da je cijela ta priča, sva ta video smrt zapadnjačka propaganda, jer Neda Soltan nikada nije cijelim telom ležala na ulici u centru grada. Jel' tako, gospođice Soltani? A vaše lice je naša istina. Ukoliko i sami niste laž, ili recimo radite za strance, kako nam je došapnula ptičica,
Podsjetit ću vas da je u pitanju bezbednost naše otadžbine i jedino što se od vas izričito zahteva je istina, jer živi ste Nedo Soltani ili vam je zaista privlačnija smrt studentkinje. Ako razumete o čemu govorim. Nebo rumeno. Neda Soltani ulazi u avion. Ne gleda ni u koga. Krijumčari sopstveno lice. Čeka da se odlepi od zemlje, da se zari u oblak, da se izgubi u nekom drugom jeziku. Avion se naginje. Neda ukoso baca pogled na svoj grad. Jedva ga prepoznaje. Znojaju se dlanovi. 2 minuta, poslednje što vidi je lice prijatelja. Gorim, izgaram iznutra. Neko prekriva ranu rukama, pokušava da zaustavi krv posvuda. Nikada nije pomislila da će tako da se, da će tada da se, da će baš tu još minut i avion uranja u nebo rumena. Dobro, ja bih hvala samo da kažem da sam ja razmišljala kako to da da do mene nije došao Heinrich Bell, koji je zaista izuzetan pisac, pre nego što smo ušli u ovaj projekat. I onda sam malo krenula da istražujem, da razgovaram sa prijateljima koji inače čitaju i situacija je bila vrlo slična. A to je takođe neobično, mislim, ja sam završila jugosvetsku književnost i Bojan je završio, čini mi se, jugosvetsku književnost. Dobro. Ne, nego to jednostavno, ne znam zašto njegovi romani nisu više zastupljeni u našoj stvarnosti, pošto dosta govore o našoj stvarnosti. I nekako, čini mi se da bi Neda Soltani, roman njoj zapravo bio odlična lektira za svakoga ko studira novinarstvo. Da, bar to. Koliko ljudi znaju priču, ali rasvetlit ćemo posle drugog delu kada budemo imali razgovor. Ja ne znam koliko ljudima poznato o sudbina Nede Soltani i opet Nede Soltan. Tako je, bravo, Dragana. Ali svakako ono što je meni isto impresivno u ove dve pesme, način na koji manipulacija sećanjem i onda opet ta manipulisana, izvinjam se, medijski konstruisana stvarnost koja je tako neverovatno se pokazala u slučaju Nede Soltani, Tanja Šljivar, da čujemo i treći rad. A moramo da stojimo zbog kadra ili... Da, dobro. Blato na Zoranovim farmerkama. Monolog esej za Jelenu, ubijenu pjevačicu. Koja je to autorska pozicija, koja je to perspektiva koja bi mi omogućila i dala mi za pravo da ono što sam u više navrata u svojoj književnoj praksi nazivala gesta davanja glasa drugome, potčinjenom njemom, učinim i ovaj put i napišem monolog za Jelenu Marjanović. Sa kojim pravom i stavom reprodukujem tabloidnu sintagmu ubijena pevačica, podnasloviši monolog esej tako. Na primjer, da li je dovoljno što sam žena? Da li je cinično što niti sam ikad bila u Borči, niti znam jednu njenu pjesmu? A tvrdim da nisam elitistkinja i da znam ko su Kija i Maja Berović. Da li su tekst i scena uopšte prihvatljivi prostori da se govori o tom blatu, tabloidnom blatu koje se prikazuje i kao blato na Zoranovim farmerkama? I u kakvo blato ja sama moram da se uvaljam da bih razumjela o čemu to zapravo pišem? Nijedan odgovor ja za sada nemam. U svom predgovoru Rovoltovom izdanju na temu slobode štampe, pod naslovom Koliko lijevo mogu biti novinari, Heinrich Bell je napisao: da li je dozvoljeno u ovom kontekstu, citiram, da li je dozvoljeno u ovom kontekstu koristiti izraz strukture vlasti? Iako je ta riječ milostivo dozvoljena, da li je onda dozvoljeno i skromno pitanje? Ko onda i kako, gdje i čime vlada i nad kim se od strane koga, kako, gdje i čime vlada? Ovu rečenicu shvatam kao jedan od mogućih odgovora na svoja pitanja, iako je i ona sama formulisana kao još jedno pitanje. U jednom intervjuu iz 59. godine Bell je rekao i ovo: odgovornost pisca je da čuva jezik, da brani ljudsko dostojanstvo riječima, jer ljudi upravo kroz riječi postaju predmetom politike. I dalje mi nije jasno koje to tačno riječi u ovom tekstu da koristim,
u pokušaju da uradim nešto u skladu s Bellovom definicijom odgovornosti spisateljice ili pisca. Da li je to onda zaista, na primjer, riječ blato? Da li je zaista najadekvatniji izraz za ono što pokušavam da napišem? Blato na Zoranovim farmerkama. A jasno je da je Zoran upravo upotrebom takvog diskursa i postao predmetom politike. Nailazim na tekst Jovane Gligorijević, Smrt u medijima, Trumanov show za one sa jeftinijim kartama iz vremena broj 1416, napisan povodom objavljivanja knjige Misterije jednog zločina u izdanju Večernjih novosti koju potpisuje više autora, a koja se također bavi ubistvom Jelene Marjanović i u njemu na sljedeću rečenicu. Opet citat. Pitanja koja postavlja i mogući odgovori koje daje čine ključnu razliku između dokumentarne kriminalističke proze i tabloidnog lešinarenja, koja čini da po prvi put otkako sam započela rad na ovom tekstu, osjećam da imam neko pravo da s tim radom i nastavim. Počnimo sada zamišljanjem scene. Scenski jezik, kao ni moj jezik, jezik ovog teksta, ne treba da bude metaforičan. Dakle, blato u tekstu, blato na sceni nije metafora za tabloidno pisanje. Blato je blato sa Zoranovih farmerki, koje je identično onom na mjestu gdje je pronađeno Jelenino tijelo i zapravo je blato i doslovna okolnost naših života. Znači, na sceni može da bude gomila blata po kom se šljapka i u kom se svinje, koje također mogu da se sa minđušama u njuškicama i nekakvim žigovima sa brojevima na ušima na sceni zaista i pojave, valjaju, svinje koje ne možemo zajebati, nadigrati, kojima ne možemo dohakati, jer svinjama je u blatu ljepše nego nama. Ni svine na sceni nisu metafora, već upravo one životinje čije se klanje po našim selima obavljalo do dana Republike, da bi im glave sa jabukama u ustima stajale na našim stolovima. Blato je dakle doslovno blato, svinje su dakle doslovne svinje, riječ novine je dakle samo puka zamjena, sinonim ili drugi izraz, a ne metafora, za skoro sve doslovne novine na našim kioscima. Jelena obučena, kako svi već napamet znamo, u bijelu majicu kratkih rukava, svjetlo plavi gornji dio trenerke i crni donji dio trenerke, ili što bi se reklo, kazalo, napisalo, Jelena čerečena garderoba čitava, šljapka po blatu zaobilazeći svinje i govori nam: Jelena. Oni znaju gdje sam, šta sam, s kim sam, koliko sam, zašto sam, u kom sam obliku, u kom agregatnom stanju se nalazim. Oni znaju u šta sam se pretvorila, oni znaju tajnu zagrobnog života i gdje to duše lutaju po supernovama i sazvježđima. Oni me najpreciznije lociraju putem satelita, GPS-a. Oni mi ne daju da dišem, iako to odavno već ni ne radim. Oni čine da se preznojavam, iako znojne žlijezde moje više ne obavljaju svoje fiziološke funkcije. Oni ubrzavaju rad mog srca, usmrćenog srca, čine da gubim mir i dostojanstvo. Oni su vidjeli i duha i tijelo moje izubijano i lobanju moju smrskanu. Oni znaju zakone fizike, metafizike države, zahvaljujući kojoj postoje. Oni se mnome bave svakodnevno, iako je nejasno šta sam to ja, ko sam to ja, gdje sam to ja i kome sam to ja dužna, da se nepostojeća, nematerijalna, nefizička, nevidljiva, iznova i stalno i svakodnevno i bez kraja i konca izuzetka pojavljujem na njihovim naslovnicama. Oni kažu, oni o meni pišu, oni savjesno, priležno izvještavaju, oni obilaze nasip na godišnjice mog ubistva i ne samo tim prilikama, oni su dovoljno hrabri i ludi da se svakodnevno suočavaju sa primordijalnim, iskonskim, misterioznim, onostranim, a sve da bi se stavili u službu istine, javnog interesa, pravde, a sve da bi napisali. Zoran je član sekte, ubili su me sa 33 udarca jer je toliko godina živeo Isus. Meštani Borče tvrde, na nasipu su vidjeli moj duh. Američki forenzičari skreću istragu u drugom pravcu. Mene je ubila žena tiganjem. Moja dvojnica i dalje trči na nasipu. Posle mog ubistva svekrva lakirala nokte dok je primala saučešća. O nekoj drugoj ženi iz neke druge države, iz neke druge epohe, iz nekog drugog istorijsko-političko-društvenog konteksta i romana, a koja se negdje između fikcije i stvarnosti, baš kao i ja, našla u situaciji da bude primorana da stalno bude vidljiva, iako je cijelog svog života bila u potpunosti nevidljiva, oni bi dakle o njoj nekom drugom prilikom, oni bi se usudili da kažu i sljedeće. Citat. Prvom dokazanom žrtvom tajanstvene Katarine Blum, koja se još nalazi na slobodi, može se sada označiti njena vlastita majka, koja nije preživjela šok zbog aktivnosti svoje kćeri. Iako je prilično čudno da je kćerka, dok joj je majka leži na umoru, u prisnoj nježnosti plesala s razbojnikom i ubojicom na nekom balu, činjenica da zbog smrti nije prolila ni jednu suzu
graniči već sa ekstremno perverznim. A o meni, o mojoj kćerki, sada i ovdje, u našem blatu, na našoj sceni, među našim svinjama, oni nastavljaju ovako. Jana svaki dan gleda zadrugu i plače. Jeza u vazduhu, crvene ruže u žabokrečini i mukla tišina. Jana traži da vidi ubicu majke. Jana na podu crta mamu. Zašto i od čega mala Jana pravi pokojnu mamu na podu? Jesam li ubijena zbog seksualnih obreda? U blatu smo naišli na tragove, ali pseće. Odvrnuli muziku, pa me čekićem udarali u glavu. Od batina su mi pukle slezina i bubna opna. Ja sam ubijena štaglom od pola metra. Ili je kriv, ili je skroz lud. Marjanović oboleo šizofrenije, izvini zbog čog prezime. Na mojoj glavi pronađene 3 rupe od šrafcigera. Sumnja se na ritualno ubistvo. Zoranov brat, hoću seks sa prababom i ljudsku jetru. Zoranov sin bio zaljubljen u mene. Misterija 3. mobilnog telefona. Informacije teku i njihovom slobodnom protoku između vlasti, medijskih tajkuna, mogula, policije i istražitelja ne može se ispriječiti ama baš ništa. Na primjer, zanimljivo je, to sam saznala i ja, da je tokom istrage, čim je neka navodna inspektorka navodno izgovorila riječ tiganj, navodna Zoranova ljubavnica toj navodno inspektorki navodno omogućila susret sa Zoranom i to se onda uspostavlja kao sasvim pouzdan, sasvim validan, forenzički i naučan način utvrđivanja činjenica. Ako postoje drugačiji izvještaj o mom ubistvu, onda njih niko ni ne čita. Svi ljudi koje ja poznajem čitaju novine i kao da barem nešto od toga vjeruju. A kako bi ljudi znali da je sve to laž? Informacije teku poput rijeke, poput krvotoka i iako svakako postoji suvišak informacija, one ipak nisu nikad u stvarnom višku, pa tako saznajem i listu mojih potencijalnih ubica koja svakodnevno raste i širi se, na kojoj može da se nađe bukvalno bilo ko, na kojoj su za sada Zoran, sekte koje vrše seksualne, religijske i iscijeliteljske rituale, pa moja porodica i svi njeni članovi pojedinačno i zajedno, moja svekrva nadriljekarka, čovjek sa štapom koji je nađen, ispitan pa pušten, a u kom se i dalje ne zna sa sigurnošću da li on zaista postoji ili zaista ne postoji, narkoklan sa Karaburme sa kojim je Zoran imao i po svemu sudeći i dalje ima neraščišćene račune, moj tajni, suludi, poluludi obožavalac sa Facebooka i na kraju kamiondžija ubica koji je prije mene već usmrtio 2 djevojke u Njemačkoj. I nakon što se na sve te načine podlih, verbalnih dosjetki, na sve te niske načine stavljala u službu istine, javnog interesa, pravde, kada je baš pretjerala, kada je baš po svim parametrima otišla predaleko, urednica jednih novina pokušala je da se opravda. Urednica kaže: njena redakcija je samo pokušavala da pomogne policiji, tako što je iz dana u dan optuživala različite članove moje porodice za moje ubistvo. Urednica kaže da se to zove kreativno, pa čak i humanitarno novinarstvo. Urednica kaže: nadali smo se da će onaj među mnogim optuženima koji je to zaista uradio od naših naslovnica se i uplašiti i samostalno se predati. Osim toga, dodaje urednica, pa Jelena je postala osoba od javnog interesa i mi smo dužni da javnosti dostavljamo sve i onako već predostupne informacije o slučaju. Urednica kaže da su mediji na taj način pokazali neku vrstu društvene odgovornosti, jer su tim i takvim pisanjem upravo pomagali da se uhvati ubica. I na kraju urednica zaključi da su mediji i policija na istoj strani, da između medija i policije postoji neka vrsta prečutne saglasnosti i da se stalnim pisanjem o slučaju, ali baš tim i takvim rječnikom i nikakvim drugačijim, dakle, diskursom prepunim misterija, tajni vidovnjaka, okultnog iscijelitelja, trećih očiju, blata, štapova, kamiondžija, farmerki, crteža, opskurnog, bizarnog, divljačkog, grotesknog, apsurdnog nasipa, klanova, džoginga, upravo izvrši pritisak na ubicu. A kada je došlo do nekih posljedica, kada je došlo do nekakve sitne naplate računa za to i takvo pisanje, urednik još jednih novina rekao je da su danas gospoda iz stranke zabranili njega, a da će se to sutra dogoditi drugim novinarima i redakcijama i stoga moli reprezentativna novinska udruženja da reaguju. Još je rekao: upravo zato budite budni, jer od slobode štampe sve zavisi. Blagostanje, društveni napredak, demokratija, pluralizam, raznolikost mišljenja. I još je dodao: onaj ko napada novine napada sve nas, jer danas se to dešava novinama, a sutra se može desiti nekom drugom mediju u Srbiji. I zato molim kolege da prekinu ćutnju o strašnom progonu jednih novina i svojih kolega, molim kolege da dignu glas, ne zbog nas, već zbog profesije kojom se bavimo.
Još je zabiberio. Meci koji su pogodili Wernera Totkesa, novinara novina, a samim tim i novine same, nisu samo njega pogodili. Oni su bili usmjereni na slobodu štampe, na jednu od najdragocjenijih vrijednosti naše mlade demokratije. Ti meci su i nas pogodili, nas koji sada ovdje tužni, užasnuti, okupljeni stojimo, i to nisu nas samo emotivno, tako reći metaforično pogodili, oni su nas sve i doslovno kao nezaštićene mete pogodili. Ovo izlaganje urednik je završio jednim njemu sasvim svojstvenim vapajem. Šta se ljudi s nama dogodilo? Zašto, kako, otkud, zbog čega, ko nam je kriv? Sada kad su urednica i urednik rekli svoje, kad su rekli šta su imali, ja bih njima njihovim rječnikom da se obratim. Miševi, bolesnici, bagra, govna, ludaci, oni koji piju lekiće, lažni moralisti, nezavisni licemeri, lažovi, šefovi narkokartela, tajkuni, eto to ste vi. Nakon svega rečenog, i Zoran bi nešto da izjavi i kaže, svakako u novinama, jer za izjavljivanje bilo čega nema prikladnijeg mjesta i javnog prostora od novina, on bi da izjavi na primjer: video sam Jeleninu ubicu, imao sam bliski susret sa zločincem za kog vjerujem da mi je usmrtio ženu, čuvaju ga moćnici. U ovom trenutku Jelena iz torbice izvukla sva izdanja novina i hrpetinom do bespotrebno izačenog papira prekrila blato na sceni. Jelena je to uradila, malo je sušila blato i obezbijedila svinjama obilje materijala za njuškanje, šuštanje, valjanje, skičanje i onda je mirno upitala: Jelena, ne može li država, tako je ona to izrazila, baš tako država, Jelena, citat Heinricha Bella, dakle, ne može li država ništa učiniti da me zaštiti od te prljavštine i da povrati moju izgubljenu čast? Ponavljam, ne može li država ništa učiniti da me novine makar mrtvu ostave na miru? Pauza. I tada Jelena, kada od države ili od nekog njenog predstavnika organa ne dobije odgovor na postavljeno pitanje, na očigled svih nas, na očigled publike, vadi svoje oči, koje ni nisu oči jer ni Jelena nije Jelena, i ova scenska radnja, ovaj tragički događaj je jedino što se približilo metafori u ovom tekstu na ovoj sceni. Citat: ovdje će se na primjeru Jelena vadi oči pokazati kako novine mogu djelovati čak i na relativno racionalne ljude. I još pitanja. Odakle mi pravo da mrtvu ženu još jednom, zarad metafore kasapim, još jednom odvajam dijelove tijela od dijelova tijela, oči od uplji, dijelove od cjeline, organe od organizma? Koja je to pozicija koja ovakvo umjetničko sredstvo opravdava? Heinrich Bell u Izgubljenoj časti Katarine Blum autoironično piše: na temelju ove posljednje navedene činjenice, ovo isto citat, kao i na temelju nasilnih čina opisanih na početku, može se spoznati da umjetnost ipak još ima socijalnu funkciju. Kraj citata. Umjetnost da, ali metafora teško. Jelena sada bez očiju nastavlja da nam govori. Jelena: ako oni mene svuda vide, ako me vide na nasipu, u kanalu, u mrtvačnici, u mojoj kući, u kamionu i diskoteci, ako me vide na nebu i na zemlji, ja njih više ne vidim. Jelena ovim činom vađena očiju postupa u neku ruku kao malo dijete koje je u igri s odraslima ili s drugom djecom prekriva oči i izgovara: mene niko ne vidi. U međuvremenu svinje su i na njene izvađene oči navalile. A mi svaki dan kad odemo do kioska shvatamo da posljednja, najvrelija vijest nikad nije zaista posljednja. Naslovi će izgled nastavljati da se nižu iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, jer se Jelenina ubica nikad neće raskrinkati, jer je to misterija veća od one koje je ubio Loru Palmer. Novinarske fantazije raspirivaće fantazije građana, jer, citat, u ovoj pripovijesti se događa previše toga. Ona je na mučan, jedva savladiv način bremenita radnjom, na svoju štetu. I na posljedku, opet citat, naravno vrlo je žalosno što se ovdje pri kraju ne može iskazati tako malo harmonije i pružiti tek slaba nada u nju. Ne integracija, konfrontacija i ishod. A mi ćemo se bombardovani naslovima pitati beskonačno do kraja, do sudnjeg dana, pitati se kao da smo sišli s uma, pitati se da li je blato na Zoranovim farmerkama, da li je blato na ovoj pozorišnoj sceni, da li je blato u ovom tekstu, da li je blato u koje je Jelena upravo bacila svoje oči, samo blato ili je to pak blato pomiješano s krvlju. Napomena, u tekstu su korišteni citati i parafraze iz romana Heinricha Bella Izgubljena čast Katarine Blum u izdanju sveučilišne naklade Liber iz Zagreba, u prevodu Zrinjke, Bernardi Glovatski i Nikice Petraka. Citati i parafraze iz Bellovih eseja intervjua su iz knjige sabranih dijela Heinricha Bella,
koji su priredili Viktor Bell i Ralf Schnell u izdanju Kippenheuer i Witsch iz 2003. godine, a svi prijevodi sa njemačkog su nezvanični i moji. Pored dva u uvodnoj didaskali već navedena teksta iz nedeljnika Vreme, korišten je tekst Tamare Skroze o Draganu Jevučićeviću, večiti vojnik svake vlasti. Korišteni su naravno i srpski tabloidi kao izvor ili šta god. Završit ću sada ovaj monolog esej sa Bellovim motom s početka romana. Citat: ako u opisima određenih žurnalističkih praksi postoje sličnosti sa praksama časopisa Bild, po slobodnoj volji zamijeniti sa Informer, Kurir, Srpski telegraf, Alo, Blic, Večernje novosti, onda te sličnosti nisu ni namjerne, ni slučajne, nego neizbježne. Hvala. Ja se nadam da neću srušiti ovu jelku iza sebe, trudit ću se da se ne pomeram. Ljudi, hvala vam, ovo je stvarno po meni bilo jako impresivno. Ja bih samo tebe zamolio, Dragana, pre svega ono što smo rekli, da možda malo pojasnimo ovu priču o Nedi Soltan, to jest Nedi Soltani, jer nisam siguran koliko zapravo ljudi znaju, a važno je za tumačenje onoga što si napisala. Ja sam pre nego što smo krenuli objasnila svojoj ćerkici da bi joj bilo interesantnije kada sluša i ona je to onako baš wow. Ja se samo nadam da ste uspeli kroz pesmu da uhvatite bar te neke delove priče. Neda Soltan je poginula i u demonstracijama i postoji video snimak tog njenog ubistva koji je zaista, mislim, ne znam kako da izrazim, baš je vrlo šokantan. Sve se dešava brzo. Ona je jako lepa i kreće, kreće da krvari iz nosa, iz usta, pošto je pogođena u srce. I užasno je neverovatan taj njen pogled gde vidite kao nemoguće, ja imam 26 godina, ja hoću još da živim. I mislim, dosta sam pratila zaista taj ritam radnje, 21. juna Neda Soltani, koja predaje engleski na fakultetu, isto u Teheranu, dobija prvo zahteve za prijateljstvo iz inostranstva, što njoj čudno, uzimaju njenu fotografiju sa Facebooka i objavljuju je po svetskim medijima. Ali njih dve zaista liče. I dan danas, ja sam malo i gledala kako komentarišu ljudi, čak i ovde, u regionu, kao, šta Photoshop može da uradi, kao vidi se ono iz aviona da je Photoshop, da je to ista osoba, što je glupost. Pošto se zaista, mislim, taj video je ono corpus delicti, nema tu razgovora. Budući da je taj snimak dospeo u javnost, Neda Soltan postaje zaista primer mučenice, ona postaje simbol tih demonstracija i otpora režimu, a s druge strane se pripisuje to lice živoj ženi Nedi Soltani i neko bi rekao, pa dobro, to nije tako veliki problem dok se ne umeša režim, kakav jeste i koji je možda i sličan ovom našem, koji odjednom kao, aha, mi ovde imamo dokaz, ako bi ona izašla i rekla da je živa, onda propada cela ta priča o mučenici i o zlom režimu, tako da se i njoj život pretvara u pakao. Ona je iz Teherana odletela to kad je ušla u avion, odletela je u Tursku, posle toga u Nemačku, tamo je živela nekoliko godina, objavila je knjigu, roman, u vezi sa tom prevarom koju je doživela. Pritom ona je više ljuta na zapadne medije nego na režim u svojoj zemlji, što isto dosta zameraju. I trenutno je u Americi i to je ta priča, za nju nema povratka, bar još neko vreme dok se situacija tamo ne promeni. Ali nisam htjela, prvo sam bila u fazonu kao ona je ležala na trgu, odnosno na ulici u centru Teherana, ali onda sam shvatila da to može da bude i Beograd i može bilo koji drugi grad da bude koji ima ovakav režim, jel? Pričat ćemo još o tome, jer način na koji si ti nekako tretirala sličnu temu, to je Katarine Blum, je interesantan, ali me zanima samo vezano za prvu pesmu, najmanje od svega je Heinrich Bell poznat kao pesnik, čak i ljudima koji su ga i čitali, možda njegova poezija je najmanje poznata. Kakva je njegova poezija? Pa meni se nije baš dopala.
Mislim, zato što sam uporedo čitala romane i čitala poeziju i onda je ta poezija nekako bila malo onako pad. Međutim, ovo mi je nekako baš došlo ono na keca i pošto sam baš tih dana razmišljala ovaj film Teret Ognjena Glavonjića. Mislila sam da napišem nešto o tome, kako je ovde je opasnije zapravo govoriti o onome što se desilo nego ono što se desilo, što je stvarno jezivo. I njegov film Teret upravo o tome govori. Teret koji su nam ostavili roditelji, mi ne znamo šta je u toj hladnjači koji on, jel, šta su nam sve ostavili, ali je zločin govoriti i takve su reakcije ljudi. Zločin je govoriti o onom što se desilo, a ne ono što se desilo. Jedna zamena teza totalna. A onda sam videla kako je Heinrich Bell bio zapravo u toj poziciji, da progovori o onom što se desilo. I to je negde bila ta potka koja me je pokrenula na pisanje te pesme. Da, i to što se stalno prispitujemo, Bože, zašto smo ostali, već bismo se snašli da smo otišli, suprug i ja stalno o tome razgovaramo, kao da li smo normalni što smo 6. oktobra rekli da ovde će biti okej. Da. Tako više tema se tu nekako onako vrzmalo po mojoj glavi, pa sam odjednom izbacila to. Da. To je priča. A Tanja, dakle, ti si, dobro, i sam naziv Blato je nekako rečiti, on se naravno ne odnosi samo na našu medijsku scenu, nego na društvenu scenu, ali nekako stvarno ti tabloidi su njena ta baš prava refleksija. Ja samo se vratim na ovaj naslov koji mi je se meni opet vrzmo po glavi posljednjih dana, sad smo ga nedavno ispominjali, bili smo u Prištini sada pre neki dan, a samo nekoliko dana pre toga u istom tom Informeru, mislim, naslov, kaže, Šiptar potpuno poludeo. Ne znam, kaže, boli me kurac za Trumpa. Mislim, potpuno je neverovatno šta sve može da stane na jednu stranicu tih naših dnevnih novina i da to opušteno stoji. Naša ta otupelost je toliko neverovatna da mi tako promičemo, mislim, pored svega toga i zapravo i ne obraćamo. Pa dobro, ali mi to svi gledamo kao novine. Ja više i ne znam tačno kako gledamo, ali mi je jako interesantno ovo kada se kao režim dohvati tebe, kao u slučaju Nede Sultani i potpuno te anulira, mislim, poništi tvoj identitet i kada se to radi iz tih nekih drugih razloga, kako je u slučaju te naše već famozne Jelene, gde sada mediji nekako siluju tu priču do kraja. Kako je to iskustvo bilo? Ti uvek, naime, dakle, pisanju prethodi to istraživanje, kako si se vraćala u te medije? Pa, evo, danas sam baš pričala kad si ti otišao na radiju, da je stvarno bilo fascinantno, jer u tom dijelu gdje citiram Vučićevića, koliko je preklapanja između njegovih izjava. Dobro, on to nije izjavio povodom Jelene, nego povodom ove Đilasove tužbe, ali baš taj način kad se on nađe na meti, kao koje se riječi i fraze koriste za odbranu, s obzirom na to da je on taj koji konstantno napada, bladi ljude i da je on taj koji nikad nikog nije zaštitio i onda kad traži za sebe sam zaštitu, pošto je isti takav govor, ali doslovno je, to je bilo ono što je bilo, mislim, i jezivo i neverovatno, govori urednik novina u filmu Izgubljena čast Katarine Blum, pošto u romanu nema tog monologa, ali oni su dodali na kraju sahranu, pošto u tom romanu se radi o nekom kao fiktivnom slučaju, zapravo je referenca taj časopis Bild, njemački tabloid s početka 70-ih, kada je neka djevojka koja je sluškinja pomogla nekom kriminalcu da pobjegne, pošto se zaljubila u njega, i onda ona bez ikakvog razloga manje više postaje predmetom čerečenja tih medijskih doslovno, da bi na kraju ona, dobro, ja sad spojlujem, ali eto, ubila tog novinara jer je bukvalno nije mogla da to je bilo to kao ovdje se na primjeru tom i tom pokazuje kako je relativno racionalne ljude, do tad je ona bila osoba koja nikad nije prekršila nijedan zakon, najurednije pisala račune, vodila računa o svemu, da bi kao pribjegla tom sredstvu. I onda posljednja scena filma je stvarno fantastična, gdje taj urednik tih novina na sahrani tog novinara upravo koristi te fraze, ali doslovno s iste rečenice, zato sam ispojila jedan monolog, baš se kao samo napisalo, potpuno nevjerovatno to kolažiranje, kao mi smo žrtve, sloboda medija je na udaru, ona je osoba od javnog interesa, nismo mi ništa kao pogrešno tu pisali i stvarno mi je bilo onako jezivo da stvarno nakon 40 godina
apsolutno ista stvar, mislim, i doslovno od riječi do riječi mogu da se preklope. Tako da, mislim, za mene to istraživanje nije ono uopšte teško, zato što te informacije, kao što sam i ovdje napisala, nisu nimalo nedostupne, nego sve što želimo da Sve je saznamo, tu je ono na jedan Google izlazi, ono, ja ne znam koliko naslova, i postoje stvarno, srećom, ti super tekstovi koji već čitam dugo, mislim, u vremenu, i pokušaj nekih ozbiljnijih analiza te 3 novinarke da se stavi u kontekst i te knjige koje se objavljuju Jeleni, pošto to je sad ono, nije samo novinski članci, nego doslovno sad kao pod isto krinkom istraživačkog novinarstva, jer oni svi tvrde da pomažu policiji, tako da mislim to je ono, ali ne može, to što ti kažeš da li smo mi otupili ili nismo, mislim ja svaki put kad dođeš na trafiku da kupiš žvake, To seva, da. to stoji, a mi stvarno, ne znam, mislim, nemam pojma koji je način. Zato sam i postavila toliko tih pitanja u tekstu na koje, nažalost, ipak i dalje nemam odgovor. Jer kažem, samim tim što ja ponovo ponavljam tu sintagmu, da li je samo učestvujem u tome i dalje, ili kao postoji šansa da, mislim, govorimo na drugi način o tome. A dobro, to je, Bojane, ti si neko celo stvari prišao iz potpuno drugog ugla i ispričao priču o čoveku koji sopstvena žrtva i vrši nasilje nad samim sobom i preispituje ga sam sa sobom. Mi imamo 3 tak vozdena u toj komunikaciji, od kojih jedan ćuti i povremeno preti, a ova dvojica nekako to analiziraju intenzivno. Kako si došao do toga? Pa, mislim, dugo mi se zapravo ono kao vrzmala ta ideja, mislim, čak mnogo prije nego što smo uopšte zvali da radimo za Hannik Bell, nekako smo se spojili sa neke 2 stvari o tom nekom zapletu koji počinje nekakvim ono kao misterioznim pismom koje pronalaziš ono kao ispred otirača, nekako mi je to mi je nekako bilo kao nekako zanimljivo kao okidač za čitavu stvar. I onda kada smo se bavili ovim stvarima, pošto mi smo imali nekakav, osim čitanja dela Hannika Bella, imali smo razgovor sa Tanjom Dickers koja je stručnjakinja za Hannika Bella. Meni je od starta bio mnogo zanimljiviji njegov ajde kažem, kao vanknjiževni put i taj njegov kao društveno-politički angažman, jer mi je nekako stalo da se pričaju takve priče i o takvim ljudima, da se uopšte propituje dome tog angažmana i na koji način je on zapravo usmeren, iz kojih on nekih tačaka polazi i do kojih tačaka dolazi. Sada ja sam nekako ne mogu da pobegnem nekog svog usuda, a to je da sam ja i kao što sam malo prije rekao, sticam nesrećnih okolnosti novinar, ali i pisac, i da onda nekako svaki put kada pišem nekakav književni tekst, ja se onako mislim da li je novinar u meni zadovoljan time, i obrnuto kad pišem neki novinski tekst, kao da li je neko ko mi ipak stalo do neke dramaturgije i estetskog oblikovanja teksta, da li je ta osoba zadovoljna time. I to je nekakav stalni nekakav kreativni napon u nekim stvarima koje radim. I u tom smislu mi je bilo zanimljivo da u kontekstu cele ove priče oko uopšte izlaska u javni prostor sa nekakvim kao stavovima koji na različite načine su po znacima navoda opasni, da tu nekako stvar promislim iz više uglova. Da li su ti stavovi zaista opasni, da li se vrlo često kočimo i vrlo često ulazimo u nekakvu autocenzuru samo zato što kao se jednostavno bojimo nekakvih stvari ili ne želimo da izgubimo nekakve privilegije koje iz nekakvih različitih razloga imamo. A za čitavu onda tu stvar mi je Hannik Bell bio nekako inspirativan kao neka osoba koja je osetila razne plodove tog svog angažmana. S jedne strane, kao i postao u nekom istorijskom trenutku pisac koji je prepoznat u nekom javnom prostoru, koji nekako otvara neke važne teme, nagrađen Nobelovom nagradom, ali sa druge strane je kao dobio od nekakve neokonzervativne, desničarske, kao većinske u suštini javnosti unutar Nemačke i osude upravo to, kao da je sad ta nagrada koja je dodeljena njemu, dodeljena, oni su to zapravo tako predstavili, kako sam uspio da razumem iz čitave stvari, kao da je sad ta nagrada dodeljena nekog to, kao terorističkoj Nemačkoj koju on navodno iz njihove vizure branio, iako bi se sad naravno dao tu nijansirati u kojoj meri on i kako bio povezan sa svim tim levim radikalnim pokretima iz tog turbulentnog perioda. Svejedno, bilo mi je naprosto zanimljivo kako se ono kao osoba koja izlazi tekstom u javni prostor, kako se ona odnosi spram cele te neke kao šume događaja i šume stvarnosti u koju ukroči. I nekako mi je bilo to kao primarna stvar i namjerno sam ostavio kraj takvim, zato što ja zaista nekako mislim
vrlo često zapravo problem u svim ovim stvarima u kojima jeste neka vrsta ono kao autocenzure koja, razume se, jeste posljedica toga što, mislim, kako bih rekao, svako se plaši da nešto objavi danas bilo gde u svetu, nije glupa osoba. Ima razloga da se plaši jer su ono kao nekakvi, vrlo često nekakvi ljudi zaista imaju kao određene pozicije na kojima mogu da im na ovaj ili onaj način naude. Sad to ne mora naravno biti pretnja na kućnu adresu da će neko dođe ti razbije glavu, ali to svako nije nekakav poželjan kao metod ponašanja. Ja to mogu da razumem. Onda opet sa druge strane, ono što ne mogu da razumem je osoba koja makar ne pokušava da pobedi taj svoj strah. I to mi je nekako, kada gledate sve te nekakve ljude kojima se divite, sve ono da li je to sada govorimo o Henry Bellu ili govorimo o nekakvim ljudima iz naše ovde neposredne okoline koji vrlo hrabro izlaze sa tekstovima već godinama unazad, svi su oni zapravo u nekom trenutku na neki način ono kao useru, ono kao mislim jer jednostavno to je u ljudskoj prirodi, šta mi je trebalo da sada pišem to, a mogu sam gledam Umri muški na TV-u i da nemam pojma napišem nekakav drugi tekst da to ode i šta god. Ali poenta je valjda nekako pisanja i jeste da se prevazilaze te nekakve te nekakve vlastite ograničenja koja zapravo nisu ni naša, koja su nam instalirana jednom celokupnom atmosferom straha. A za mene je tekst ono kao najpre zapravo, ako je nešto za mene je tekst ono kao prostor u kome se čovjek oslobađa straha. I mislim da bi to on kao trebao biti i zato se nekako i trudim da ok, neka ti narativ koji piše možda izvuče malo kao i pesimistično i defanzivno, ali da makar ono kao se otvara neki prostor za osmišljavanje nečeg drugog osim ovog onoga užasa kome trenutno živimo. To ono se trudim i svojim novinskim i svojim nekim književnim tekstovima. Sad, da li uspevam u tome, stvarno nije na meni da sudim. Ja bih rekao da uspevam... To će Gvozden da kaže. Ja bih rekao da uspevam, da sam car, da super pišem, ali verovatno je istina malo drugačija. Samo još jednu stvar za kraj, jer nekako zaista vreme i promiče. Kako je po vama svima, ovo je pitanje za svo troje, odnos društvenog angažmana i te savremene književne produkcije kod nas, ali htio bih da naglasim da nekako tim kod nas zaista ne mislim na Srbiju, nego mislim na tu književnost jezika kojim se svi služimo. Da li mislite da književnost nekako dobro odgovara na te sve izazove današnjice? Ko će prvi? Ti. Ne, moram smisliš što ću kažem. Treba bi nešto glupo. Pa već smo danas pričali o tome, ja mogu samo da ponovim otprilike neke od stvari koje sam rekla na radiju. Mislim da je to prije svega pitanje kojim se konstantno bavimo i kojim sam se ja bavila i u ovom tekstu i eksplicitnim postavljanjem pitanja i kao na toliko sam debata prisustvovala i kao u publici i sa ove strane na tu temu koji je odnos politike i estetike i kao ipak nikad nisam dobila nijedan do kraja zadovoljavajući odgovor, niti je ikad iko tu napetost između ta dva segmenta javnog djelovanja ikad razriješio, baš I to je i dobro, mislim, ona se jednostavno nije ni jedinstvena, ni jedna, promjenjiva je to stvar i kao s jedne strane postoji jedan teret na umjetnosti da rješava stvari koje naše države nažalost ne mogu i ona ne bi trebala da bude samo to. Znači ona nije ni psihoterapija, niti je pravna činjenica, niti je samo politička činjenica, već stvarno pripada još jednoj drugoj sferi koja ima neke i trebalo bi da ima druge uloge. Sa druge strane, i ti si danas govorio o tome, da kad živiš u bilo kom vremenu, kao bilo koja osoba na raznim ljestvicama privilegovanosti, ti ipak ne možeš da zatvaraš oči kao umjetnica ili umjetnik nad okolnostima u kojima radiš. I onda mislim da ja sama stalno i sebe preispitujem da li je moguće da konstantno moramo da se vraćamo tim temama, da li je moguće da ne mogu da se bavim apstraktnim kao formama.
A da li bi se bavila da možeš? Pa ja mislim da bih, iskreno mislim da bih. To mi je, znaš kao, to je nego nekako imaš kao nešto što te stalno vraća. A ne nužno, ali to bi mogla da bude jedna faza, ali to je faza koja ti nije dozvoljena, doslovno. Jer već sad, kad sam pisala ovu dramu Režim ljubavi, već je i to bilo kao previše. Već to je dočekano kao nešto što nije politička tema, mislim od strane muškaraca koji ne mogu da obrade tu informaciju da je to način na koji živimo jedni s drugima u mikrozajednicama i tekako način na koji se i veće zajednice dalje preslikavaju i formiraju, ali stvarno je bilo tih kao komentara muških kritičara, pa ona trači svoj talent, znaš, sa rata na Bosni, sad odjednom ljubav, kao, odakle ti pravo, doslovno. Sad o tome govorim, znaš, da ti bukvalno su neke teme rezervisane za neke ljude i druge teme su, prokazane kao nepolitičke i mislim da je tu stvarno, dešava se neki šum i rascijep, jer ima super ona neka scena u seriji I Love Dick kad neka djevojka, studentkinja istorije umjetnosti, kao napravi seminarski rad, kao procente, samo napravi procente koliko je slikara bilo muškaraca, koliko je slikarki, na primjer u impresionizmu, i onda koliko je bilo modela žena, a koliko je bilo modela muškaraca, i kao njoj profesor kaže, ali ovo ti nije tema iz istorije kao umjetnosti, ovo je tema iz feminizma. I opet i stalno je ta tenzija između toga stvarno šta je politika, šta je estetika, ali mislim da mi jednostavno kao, i zašto sam ovdje, zato što oni koriste jezik, znači novinari koriste jezik, kao što i pisci koriste jezik i tabloidi koriste jezik. I baš kako je Bell rekao, kroz jezik ljudi postaju objektima i predmetima politike i mislim da je to ono što mi na kraju daje za pravo da onda ja opet kroz taj jezik pokušam da kažem nešto drugo. I to je, mislim, jedini način da samo umjetničkim sredstvima, jer jezik je onda i umjetničko sredstvo, možemo da se bavimo i politikom, da. Jer ona nema dometa, ona nema stvarne mogućnosti, mislim, koje ima drugačija vrsta društvenog angažmana. Mi ipak nismo aktivisti, mislim. Da. Meni se čini da ima više angažovane poezije, dobre angažovane poezije nego angažovane proze, ali dosta me nervira kad tako nastupam sa pesnicima, pa onda kažu, pa kao svaka poezija je angažovana, svaki rad jezika je angažovan i lepota je već kao angažovanje. Mislim, angažovana poezija je, može se svrstati u jednu vrstu poezije, kao tematski ili stilski, ili jednostavno zna se šta je angažovana poezija. Ja sam naučila od svog izdavača Dejana Ilića i Nenada Veličkovića da uvek sebi postavim pitanje, a šta ti hoćeš time da kažeš? Tako da ja imam milion pesama koje, a šta ja hoću time da uradim, da kažem, tako da to bacam, mislim, to ničemu ne služi. Znači, angažovana, zna se šta je angažovana poezija. Nisam sigurna za prozu, zaista. Možda se proza nekako više, valjda prozni pisci su na izvestan način upućeni na novinarski rad takođe, pa imamo dosta njih svoj angažman nekako... Pa dobro, da, to je dobar način. Kroz novinarski rad, čini mi se. I onda možda makar oslobađaš svoju prozu te, da kažem, potrebe, jel? Šta ti misliš? Pa ne znam, meni je nekako zanimljivo da vi ste mene zvali kao nekoga koji je angažovan, jeli, kao autor, a zapravo ja imam 3 knjige, od te 3 knjige 2 su knjige ljubavne poezije, a jedna je par excellence ljubavni roman, čak je naslovljen kao pod naslovima melodrama, kao žanrovsko kao odrednicu, koja je tu malo ironijski stavljena, ali bazično to jeste takva knjiga. Međutim, meni je uvek bilo nekako zanimljivo to, kao, sad super što sam spomenuo, ja sam i novinar i neko ko se bavi književnim tekstovima, ja nikada ne slijam tu granicu između novinskog i književnog teksta. I baš recimo u ovom zadnjem romanu, kad su neki prijatelji to čitali, koji su vrlo angažovani, i novinari, i pisci, uopšte nisu neki ljudi kojima bi angažman bio stran, su bili iz fazona, čak ne iz nekog kao saveta, kao da li je to nekakav rizik ili naravno da nije rizik objaviti bilo šta romanu, ali kao su dali nekakav savet koji bi bio estetske prirode, možda baš ne moraš sad imenom i prezmenom da pominješ Aleksandra Vučića, možda ne opterećeš sad tekst time, to se treba čitati za 20 godina kad Vučić bude bio pokojni ili ne znam za ili 10 godina kad Vučić bude bio pokojni ili se kao treba čitati negde, ne znam, kao u Njujorku, Bagdadu ili Tokiju.
A ja sam bio iz fazona kao da, mene to ne zanima, ono kao, da li će se čitati za 150 miliona godina kada nikoga od nas ne bude bilo, ili, pa ni tog Vučića, pa ni mene, pa ni tebe, pa ni bilo koga, nego mi je naprosto tu ono važna stvar kao da to je ljubavni roman, on se pre svega ono kao odnosi na, ono, reflektira na odnose između tih ljudi, ali svi ti odnosi, svi ti ono kao nekakve nesporazumi su vrlo upregnuti, što u drevnu politiku, što nekako kao šire, kao društvene, kao teme i društvena pitanja koja su nužno politička. I onda nekako meni je to odvajanje novinarstva i književnosti, baš mi je strano nekako, ja ono kao bavim se pisanjem, zato mi se dopada odrednica kao pisac, jer to znači da može pisati šta god. I novinski tekst i književni tekst, ja se bavim svim tim nekako u isto vreme i nikad nisam, naprosto uvijek se trudio da te stvari jedan druge pomažu, ne da ih ono kao međusobno isključuju. A onda šta bi bio društveni angažman? Pa ne znam, ja u principu verujem u tu neku kao moć teksta, ne verujem da sad tekst može da napravi nekakvu vrstu mobilizacije ili ne znam čega, mislim da to je potrebno neko ozbiljno političko organizovanje, jedan ozbiljan rad na terenu gde se stvari rade nekakvim drugačijim osnovama, ali tekst može da pomogne u ono kao politizaciji možda pre svega samog autora koji uči o svemu tome dok piše, a onda neki ljudi koji čitaju jer ga tekst potakle na nekakva razna razmišljanja. Ja nekako mislim, polazim od sebe, ja ono kao danas ne bih sigurno bio takav kakav jesam da nisam čitao neke stvari u nekom trenutku svog života i to su bile stvarno za mene nekako onako presudna iskustva koje su me oblikovala kao čoveka, ne kao čitaoca, mislim kao ja sigurno ne bih mislio ovako sve oko sebe da nisam u pravom trenutku naišao na prave knjige ili na prave novine. Te u tom smislu ono kao društveni angažman za mene je u tome da se kroz tekst pokuša ipak. Ja uvek imam nekakvu svesti tog čitaoca. Znaš kako ljudi kažu na pici kao ja nikad ne mislim o tome ko čita ove knjige, ja sedim pišem sebe, ja baš je nekako, moje knjige će izaći u svet, fakat. Ono kao ja i pišem da bi se jednog dana objavilo, neko ih onda kupio i čitao i nešto misli o tome. Znači ja mislim na tu osobu, ja ne samo da mislim, nego zapravo želim da razgovaram sve vreme sa njom. Meni je to ono kao svako svoje pisanje doživljam kao potencijalan razgovor sa svim mogućim ono kao čitaocima i čitateljkama i onda ih nekako. Zato ih i napadam tim svojim ono kao paranojima, strahovima, promišljanjima, ushićenjima, raznim stvarima, da nekako to zajedno podelimo i da možda se nekako malo emancipujemo iz te podele. Tako da za mene je to nekako ono kao angažman u književnosti. Ja vam dolazi, kažem, na najrazličitijim mestima, tako da, a pogotovo je meni je kao interesantan taj moment politizacije nekakvih narativa, što je na kraju krajeva i Tanja radila sa svojom predstavom, koji su ono kao vrlo često stavljeni u nekakve kao ladice kojima su ono kao neku nisku književnost ili trivialnu književnost, nekako meni je to najzanimljiviji prostor. Eto, to mislim, ukratko sam pričao pola sata. Sjajno, mnogo vam hvala, ja mislim da teško je zamisliti troje boljih učesnika u ovom projektu. Svi ovi tekstovi će biti objavljeni na sajtu Fondacije Heinrich Bell, ja se nadam i prevedeni na nemački jezik takođe, tako da ovom projektu još uvek nije kraj. Meni je bilo jako veliko zadovoljstvo i da vas slušam i pre toga da dobijam ove vaše tekstove, da čitam, da učestvujemo u njima, zaista vam iskreno hvala, ovo je sve bilo fantastično. Bilo bi divno da nije bio Sveti Nikola, mislim da nije bio Sveti Nikola, da je bio neki drugi svetac, ja ne znam kako uopšte izbeći teror slava u ovoj zemlji, ali mislim, na našem prvom događaju ovde, a to je bilo doba Prajda, imali smo 12 ljudi, a onda sam se setio da na onom prvom koncertu Sex Pistolsa u Manchesteru je bilo 16 ljudi, onda svako od tih 16 ljudi je osnovao bend i tako da šta znam, eto ljudi, čitajte Heinricha Bella i pišite o njemu i tako. Hvala vam. Die Argumentation war, dass es Aufschlüsse gibt. Und die Journalisten hier sagen dasselbe.